Tuhete thabarĩ ya kilomita 160 kuma kaunti-ini ya Nakuru nginyagia kaunti-ini ya Baringo niguo tuthome makiria kuma kuri atumia kaunti ino aria kwa ihinda ria miaka 9 mahimbiirie urimi na gutiganiria urithia wa mahiu mwena uyu undu uria ucenjetie muturire wao na njira nene. Urimi wa kimerera ni undu wariganire kuri arimi aingi makihimbiria urimi wa kuhuthira dawa undu uria ni ugwati kuri miturire ya andu aria mariaga irio ici. Gikundi kimwe kia atumia kaunti-ini ya Baringo ni mahimbiirie urimi wa mimera iria itiragia riua inene undu uria urehetwo ni ucenjia wa riera, urimi ukigarura miturire yao na thengia wa kaunti ino kugumirwo ni wagi wa mai. Na hii ni shamba ya group. Tunalima hii shamba, tumepanda mboga, kutunguu, mahindi, na sorghum na maragwe. Sasa tumefaidika kwa hiyo mradi ya seed saver kwa ajili tumepata mafundisho na tunaona tumepata mapato. Tunashukuru Mungu kwa maana kama sio Mungu hatukuwa tumesemesha watoto sisi tukiwa kina mama, lakini imetusaidia sana. Tulisemesha sisi wote mpaka hata tukapata hata mbuzi kwa ajili ya group. Salina Masati ni murimi wethete njira ya kugetha mai na kuhimbiria urimi wa ndengũ na mbembe undu uria aretira. Tulifunzwa maneno na seed saver, jinsi ya kusave seeds na preservation of the seed and pia selection ya kuangalia maneno ya seeds na kupreserve na dawa zetu za kienyeji. So tuliweza kukuja kufanya hivyo, tuka preserve seeds zetu na from 2021 na alafu kwa sababu ilikuwa na climate change, haikuwa na droughts. Salina agathingata ria marimaga hakuhi na iria ria Baringo gwetha njira ingi kuona riria iria riri ria ihura miturire yao ni rituhaga na magakorwo mari ugwati-ini wa guthererio kana guthamio kuma micii-ini yao ni mai. Kwa sasa hivi tutaanza kuweka mbegu nyingi ili hata hawa waweze kupata mbegu ya kupanda na pia wasonge kidogo kwa mto, kwa sababu unaweza pata mbegu yako inakulwa na ipo, unaweza pata mbegu yako pengine imechukuliwa na maji. Peter Omolo, umwe wa maafitha a urimi kuma kaunti ino ya Baringo, augite thirikari ya kaunti ino nigeretie kweheria muingi uria urimaga hakuhi na iria riri ria Baringo, indi ona meherio ni macokaga magathie na mbere na urimi wao undu uria wigaga nyamu iria cikaraga iria-ini riri hatikaini kumana na dawa iria mahuhuraga mimera yao. Wildlife human conflict, especially hippos, crocodiles, snakes. You find we have so many cases of crocodile injuring human beings. Lydia Nyambura, umwe wa aruti wira kuma kambuni ya seed savers aria mathomithagia aikari ya kaunti ino kuhimbiria urimi mukaru, augite muingi wa guku ni wambiriirie kuhimbiria urimi wa kimerera undu uria ucenjetie miikarire yao. Wira witu muingi ni guthomithia arimi acio niguo makorwo na mbegu na niguo makorwo na irio, matigakorwo hindi ciothe makitia uteithio gwi thirikari. Koguo tugakorwo tukienda gucokia mbegu iria mateire tene, mbegu ta millet, muhia, mwere, irio ciekaga wega guku, ngwaci. Riu arimi magithingatwo kuhimbiria urimi wa kimerera na okuria arimi kwigagira mbegu ciao niguo ihinda ria kuhanda ria kinya matigaciragirwo ni kuhanda kumana na wagi wa mbegu matuka-ini. Ukienda kutembelea hizi zingine ndogo zimesumbuliwa na dudu na hizi zetu zimekaa vizuri sana. Atumia aya 30 kuma itura ria Salabani kaunti-ini ya Baringo nimetekirite gukorwo makihimbiria urimi wa kimerera, na kaingi atumia kuma kaunti-ini ni makoragwo makimenyeka kumana na gukorwo makirithia mahiu, no aya kwa ihinda ria miaka 9 makahimbiria urimi wa kimerera no uria maugite ni ukoretwo ucenjetie miturire yao na njira nene. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Baringo, njitagwo Wanjeri wa Kariuki.